Kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sansnem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendai Lat Shillong bat ka Orange Nissan Lone So Po Shillong. Wan ban thiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas kem bat bidor. Kekenhon kiseng bahalang kibadan hangne hari khasi jaintia kibakenthum ya ke KSU, FKJGP, HNYF, RBYF kila penlong ya ke jingya ki hakeleng ki benta jong ke jela. Kato katne nakite ki jaka ki bala pelong ya ke jingya ki bajai-jai kadai hanong po ha kabala yoi baki nong yalam jong ke KSU Central Body Ru kila lej ban senran lang yigit khot ki badon Hanot Khasi Hills. Macam kriti, rai hadir berkajuan kini kelam, rai ini kelam bat pemerintah, sesi 4 kumpul seng halang, bat berkenal biang asal dalam dia, bahkan ini banyak kah, ya kini kamat, kita jatuh berkuai, dari tengkurun seng halang, kerana ini rai wat kapok yang normal, raja ada resolution, bagi suatu, simbaran yang normal, ada itu, bentah kita tempat yang berkuai dalam hikmat lagi ini, kuat pempau, sekarang dia. Kawan minyak asu, jadi terlibat tentang sesipat ingin berhubung yang balang, halang, lainnya yang sekat, bahkan ini kadang disenjal, jadi yang tidak sih, menyesong berkat, tak benar di karena meeting, ini meeting, tunjuk, jadi tak benar di surprise, jengki, bakal dengan yang balang ini sebenarnya hari ini terlibat bersama dan ada ubah kolong bah, ni habannya lum langkrui, dia nama rakatau jom kerja itu, tekum bolong menda. Aduh kini gisi, tum kejap bendreu, kebahap apa ka jipet jikwi jom kesukaan dia, ngihap dawa, nak kapor ni, kahok bolok kerai gitu ni. Te ni liwan ni berdawa nampak ka lat ban ai kata kecingnya dah. Kamtam habi dia buat kejap bendreu kebolok dik, kejap bendreu kebolok kepang ka jelak. Kumbolok menda kecingnya le, ngilai le, nadu kipor mensuat. Kendai pramupra, kenal. Bat hadu gini gini, bat ngindang ile, bat hadu tat pengen ayo ya ka hok lajong kata ka ban skam no habide bat ka inline perke, makin set up no ya ka checkpoint kaba kibru kerabar kimdai banyo kan rumon hari jelas ini, bang ngesat sungkai, bat mentang ina sedang ring mesin ban nyele namata kari jak itu lada dengkap, balada kasurkar kan simploi ya kena kesenjam, kumbaki nongelam di bakmat kan mene. Bah, kena iterik Desember arjar kena kila sim ya kena resolution, badal submit sa government, government of India hadu menta
karile kun jakai bat kajai ngis kam baga jing yatli gujungi bat kalong ka bor nam ta ka brin nyok trap nyoskum bat ngidang yai le bat kene gede tak sinjam bagi disiplin tak ikmut tersem bat undan ni ira mengatrai rese lan don kam bagi pi produk sarkar Meghalaya kan le kun jakai bat ka sarkar India kan le kun jakai ya kajai brin jugi klempep kan sami kaji peni bor ba kun sama acung ka jek bereu nyuk trap nyoskum haji lam jungi sanghalang ngim santri tangi di kitin nagale ka jungi bisam ko Gilaya dawa ban haduk kini skiru kadang im haka mensim kadunut jungi ban dawa na kesolkar bakade ban tentre ka mardo haka bede bat kani ka jing dawa ka jungi ka balong nadu ka ILP MRSSC ban implement no ya ka entry point hapo ka jaga ka jungi ka baglador haka pastis ka pateli bat ngila dawa tu ba ka kentin khasi kadi bandung ha kernit ka bakatra jong ka solkar India hi berkowe ban ngidon ru ka jindawa patun beg yo put usam ka ban nadu bangi yo ka jelam Meghalaya hadu kini singi dungi ba ngidang mat incenge ha ka bidi badu put usam de halo kini jawa jungi baro ni saisin ni rami yang sa pantai banwan paus ka sarkar ka bangin ong sa ka sarkar ba kade ban menteri kam no kade ban sim no ka bai magdor ban tolong no ya ki an ya ki balangsa ni kum kinoy lamseng ngitip baka nakaliang jong Konrad Sangma Honorable Chief Minister ka jela jungi udan kaman sim lemba katai ka resolution kepala pas ka Cabinet Disember jung stam arja tindai kila pas bandawano IKLP rekam no hapo ka Meghalaya kumbau nong ilam bakmat jungi bawel bulakran hakalak pakai kubur daga bohong ba kalau di kamram jong ka sarkar India ban aino ya KLP hapo ka jela Meghalaya naman lemba ki memele ki jungi ki minister jungi ki kabinet jungi ki landep hi ban approve ban ha ke resolution baka house baru ko wi ka tan kam petrai kam no KLP hapo ka jela ka jungi ha ban ni kan perkenal biang baka ILP kamde ka an ka ban ka lemba ka sarkar India kami tu ka jinai ya KLP ha Manipur kumbala pensai na kalyong presiden ka HP kalong sibentaru baka ka sarkar India kadang tip bakani ka an kadang im te kumba ka tip kadai menteri kamru ha ka jela ka jungi Hasok raru ke KSU bat ke FKJGP kila penlong ya ke jingyaki hakmat ke office jong usop divisional officer sokra ban pensngau syaka sarkar halor kimat ki babun kentup ke jingdawa ya ke ILP ni kum ki atli ki sang phalang ki barang ni ka than jong ka sora kata kadai ka FKJGP yung kasora circle bat kumjuro ka FGP na po kariwat soon sorensun bat hakaju ko poro ka KSU yung ka South Hills harangkat ki sora circle ng nang hakan ko por ban peni hakan ko por siya ka sarkar ba ka issue yung ka ILP ka digi wala islam ha kado katanay pa prapunyo kabangilan dawa na ka sarkar ba kan penulong no ya kani ka ILP biadai ban khangat ya kajing wanang persep jong ki barjela balkom jo rio ka MRSSA bakaju ko poro ka jinawa jongi kalong ro nta ki issue burdar badan sekini ki than ki jongi balkom jo ro chakawai barokawai ka bri jong nyutrap te hakani ko por komentang priang borom ka baning kongdu da kajing don rengkat lang napo ki arteli ki seng halang po central body kita dai ba regional thaba balkom jo ro badan nongri badan lang hangi bangi hangni menta Mesim talang makani kasit demonstration hanya po. Ngilah tho haki banar haki plakat kum ter kedai kimat kiba kum kisang hi dang yai sanut bat dang yai hi na kapor kum lakran dai presiden jong seorang circle bakani ke isu kam dai isu ke barang thamai kedai ke isu ke barem bat kaba hadu mata meniru impatla ban yoket yuso kum ta na kaliang jongi kisang ngasoban ai ketentu kekenpam banginum syong likti gani banginum do mensim nrai bangin ya saprang haka bangin yai dawa yakini ki isu bakin orlong kum gajat benriu ka baki kum kentian ka ong gajat benriu ka baki ka gajat benriu ka baem tingin yai ki khanang ba gajat benriu ro ka em hoi lesi kani ki isu kini borok ki isu kim leisu ki isu tangjong sang balang ladai ki isu jong ka priu nyau trap jong state hi borok kawai dengan soban ai kani ka message sekipat ba nong song jong katan sora bakin ya snok tilang
nang ni sakmat hakaba nyetre banyo ban khek yuso nakabanta ban pen ulong yakini ki isu Jing pelong sedin demonstration jungi mata kasni kolong kalor kimat kiba nakaliang kasang hi kala adawa la aslam nadu senang hak nespa nyopu prahi kani ki isu hadu menta kadang yai menginang yai dawa hi hadu kini klimat bementa dia nakaliang jungi kasang i menengkong na ngila dawa ya ka ILP nadu kisnam bala alej kat hadu ni klimat bementaru ngai nakaliang ka sarkar hi kampat dan genu-genu ka ban ai ya ta ya kata ka jing dawa ka jungi di halo kani kanong rem hi mengila pelong biang sesisien ya kani ka jing yalang jungi ka ba mengisong hang ni mengpenpau mengidawa ya ka ILP bakalong kata ka ILP ni sutu syai bakalong kasti benyada namta kari bagajat benri hi jungi bat sian dang macam senam wilayah keren ya kata kasi EB abakala kasi EA menta dena leyang jungi kasang iskauban ni persyajur ya kani kasi EA war kalong anu kodoru itep kala long kaan hoi ngimla ben ya kun persyak ngimla su melek kumnumnu rei nak kalian jungi kasang hadu mentahi kami nang don ngani klemat kami nang yai hi nang yai hi ban persyak minum priang dalilelu ngani kaan nakalong hakunu kodoru minum priang te nganum da siam than sui kapor na maginang don his ginong karan giba na dien takini kintian match perang klo gari Islam kabri hunyo trap Islam ri kasi kublai subon ri jarnu menta kinyo tali ki kinhun sang balang kiba ngijus nok tilang kabadai ka KSU ke FKHP ke RBYF ke HNYF ke AYWO kabadai napo Garo Hills ke ADE bat ke GSU ke bajudan ringkat ban trailang na menta ban penbha penpit penbiang ya kari bekerja bendri jungi ya jubu ke jingkeli bun sen ya ke sarkar habang ili kendu hapo sekretariat ke jing ke jongki bagi non ra ke jing suk hapo kari le jong dang ile ke mau juntut udan baik ha kendai trik kan pratrik jong disembar arja kendai kadai ke jiberngan jongi keseng bangiong bangini sei naying ya kita kinong nikmat ada kimtrek ban pas resolution nam ta KLP na kata-kata gikot kerki ya kata ban supas resolution handai ngai bakim kimnong serius kim shim ya kata kajik kli ban penurlong ya kata kajing dawa ka jongi mentai ke entry exit kepada du ki saus nam gila lek hau arja khalai hapar bagi dawa ke LP hadu kani klimat kidak bidang bagi dak snatang itu kamrai berit insyaallah namar haga hidan hadu pratali ki jaka kerdop ki ba haban sna handai ka sarkar hadu mata karang tangi bi kerdop hapo umling tegataru ki dawa nakaya kejungi kiseng ki dawa baka sarkar kadi menteri kam mordor haga bide baka entry exit handai nakaliang chief minister ipor henry bosni katrai man haking kiski pinyi ba nakaliang ke sauseng ke RBF ke KSU ke FKHP ke HYF ngihar sepo umling banlek ban kemi ba haduk anu ke government kolong serius ada ke sarkar kamla ban penurlong dan penrap ika ke bawah persen jong sor ke luang ngimdan kam su ban keren ngiladan kam ban peni de kakap kata kadai keman kebangi ngi habat penkre ngilong gi ban kre ngide gilong gi kwa ban long gi beri pelai lut ngimla ban long marah lo jongkari kata kadai ni kiseng nadu mensua ngi jia thong nadu kesnam sejak nai spa nyu pupra ter kesi usnam sejak nai spa pra kundai kejing ki kejing phalo jong jai ben riu kalau hadu kata-kata hadu bagi lai sirkai befin pet hakai hayo hat halinti sengkien tang ha minin kasi bidang ipok kubor bau tau barjelau pun ibor di sak ipat ngikwa hadu bikwa baka pating jungi ki khu jungi ki chong sir halo jongri lada manga mapi ngimla bali menta la shai ki khun ki klingi phile ayu hakapor mapi bidan hakabor phi bidan namta ban tri namta imlang salak ka jingkli lada kami akata kapor ka ke juba ba philai ki khun hatu bikwa biki khun ki long bara ho jongri
Na kata-kata ngong. Kukun samla kari. Yami syakmat longgi berhenti. Kani ka kenti ngajukwa bun sin. Ngikwa banong bangidai ban long ki bayarenti. Ngikwa ya kata kajinglong kawai. Ai ba om ba kajingeki namata kajai bentri om tamangi kisang balang. Ngakwa banyesok hilang ki pajba barokhat ki ben mi syakmat. Lelaki wimi ki state kum Mizoram kanagalan kila banyesok hilang balai mengingim la. Hatu kajai bentri jongi ke deka pakumdo. Na kata-kata ngakwa ba hipat ba kidi ban mi syakmat ban ai kata ketika mon kejuki ban yesok tilang ban kisang balang namata kalawai jongki kun bagi patang ki badang sa